US ka Hakthengnana Khut Thoknarakpa yai Russia Prithvi ki mafam kayada United States na tawriba thoksil sing asina nuclear state singi marakta Khut Thoknarakpa yai haina United States ta leiriba Russian embassy na warning tawkhre United States na ngasi day atopa laibak singi security amasung interest kariyama ta thoksadana thabak tawre masina nuclear ki khudong thiningai oiba hengadali haina embassy na thadoki bawarol ama dahai ke Ukraine ki crisis asiga mari lainana United States na nakoi nana Russia ga Khut Thoknariba sina tambang amdaba mawongda lan hengat halakpa amasung nuclear power singi marakta Hakthengnana Khut Thoknarakpa yabagi khudong thiba hengadali haina embassy na haike US na ikuidana ing 1998 barfuga taret ke Intermediate Range Nuclear Forces Treaty amasung ing 1998 marfu draga nithoi ge Open Sky Treaty dagi withdraw tawkhibadugi matangdasu embassy na panke American wakhalon ga manadaba laibak singi mayokta maral sibagi thabak chathabagi mahut United States na masagi nuclear policy da oina mijeng sangbi yu haina embassy na appeal tawkhe aikhoi gi laibak na nuclear khulai paiba laibak amana masagi wasak ngak na bathamoi seng na honari amasung nuclear gi khudong thiba hanthana na bahona ba yaba honari haina warol adu da haike embassy na phongdorok libo wafam si kha Ukraine da Russia na masagi lanmi sing ngak thok tu na thamna bagi damak Zaporizhia nuclear plant bu khulai oina sizinari haina US na charge tawkhraba matung dane Europe ta khwaidagi chawba Ukraine gi nuclear plant ase Russia na Ukraine da landaba hek haukibaga yamna thuna khudum chansin khibane plant asigi manung da Russia na makoi gi missile na chingba khulai kaya paisilaga thamli amasung plant asidagi thangnabada laiba Ukraine gi shahar amadi town singda attack kaya tawrakle plant asi Russia na sizinaba maramna khudong thiba thokdok thoklakadra haibagi akiba kaya laire Crimea da laiba khulai paifamda yamna chawna mai jakhrei mi lising kaya puthokhrei ing 2014 dagi Russia na khudum chansinduna leiriba Ukraine gi autonomous lamdam Crimea da haukhiba numit kharani sida anirak suba thokdok oina ngarang Russia gi khulai paifam amada yamna chawna mai jakpagi thokdok thokhrei madu khudong thiningai oiba maramna mi lising ahum lom saphagadaba mafamda puthokhrei haina pawgi sourcing na haire ammunition paifam adu Moscow da laibane kamdongna mai chakpagi thokdok thokibano haiba khangdre adubu Russia na madu kana gumbana atamna sathaba thoksilni haina phongdokhe mamang sayolda su pokhaibagi thokdok thokiba dugumna ngasigi thokdok asisu Ukrainian forces ki attack oigadra haina singnare Russia gi pause commercial ke report amadasu tokhaiba thokdok oina Crimea ge Jibardiskoye da air base amadagisu maikhu kakhalakpa ukhi haire Crimea da mamang sayolda air base amada pokhaibagi thokdok thoktuna Russia gi plan mapan mang takiba yauna Crimea da pokhaiba madi mai chakpagi thokdoksing thokliba sigi matangda Ukraine na phongna claim tawbadi leitre thokdoksing asi Ukrainian forces ki attack oiba tarabade Russia amasung Ukraine gi lana si angakpa phangna chawthorokpagi khudam oigadawre social media da thaganaba video singda Moscow dagi maikhu kakhalakpa amasung pokhaibagi makhol kaya takhe Russian Defense Ministry na mai chakpagi thokdok asina maram oiduna power plant amada power line rail track amasung apartment building kharada mang takpa thokhrei yamna aruba mawongda mi sokpadi yaukhide haina phongdokhe Crimea si Russia amasung Ukraine animaki damak khwaidagi maru oiba lamdam oire Ukraine da lan thokliba si loisinana bagi damak Russia na tawba dabi singi marakta Crimea si Russia gi lam sarukni haina recognize taw haiba wafam si yaure Ukraine gi oinadi Crimea yauna Russia na khudum chansiliba lampum namaktagi Russian forces takthokani haina wasakle ngarang pokhaibagi thokdok thokiba Dizankoi district adu Ukraine gi Russia na control tawriba Kherson dagi kilometer 50 rom damak chalaga laibane Kherson lamdam asida Ukrainian forces na haukiba matam khara sida yamna kanne attack tawduna Russian military gi supply route kakthanaba amadi ammunition thampam thugaibagi thabak kaya chathakhe Russian tourist singna pamna laknaba lamdam oriba Crimea ase Ukraine sinba thungna mang takpada lemna thadok loi haina Ukraine gi official singna phongdokhe Russia na Ukraine gi Donbas region da chatharakiba attack Ukraine gi military na takthokpa ngamkhre Russia gi lanmi singna Donbas region da chatharakiba attack kaya Ukraine gi lanmi singna takthokpa ngamkhre haina official report amagi matungin na phongdokle Ukraine gi nauna Facebook ta update tawrakiba asida military general staff na haikibada Russia gi lanmi singna Kramatorsk tam na sangsinana bahotna khe nongpok thangba Donbas province da maruoi diba city ani gi manungda amade Kramatorsk ne Russia gi lanmi singna duna landa silaba matung Ukraine lanmi singna akan ba thingba piduna lanthengna badagi Russia gi lanmi singa du makhoi na hana lediba position da amuk handokhi haire
यूक्रेन की मिलिट्री की माइकैदगी हाइखिबदा रशियन फोर्सेसना बाखामुदता लंदासिलखे डोनेक्स रीजन द मरुओइबा स्ट्रेटेजिक टाउन असे बाखामुद ओइरे बाखामुद टाउन बु कैप्चर तौबा तारबदी रशिया की लानमीसिंग अदुना क्रामाटोरक्स सिटी तमना संगसिलंगनबगी लंबी फाटकदौरिबनी हाइरे डोनेक्स रीजन असिदा लेरिबा प्रोविंस अनी की मनुंगदा डोनबास ओइरिबने हंदकी था खरगी मतम असिदसु अकनबा मओंगदा खुद थोकनबगी थवोंगसिंग चथरे क्रेमलिन की फोर्सना कैपिटल किप के अकोइबदगी हंदोखरे रशियन ऑफिशियल सिंगना लाउथोकीबा वाफम अमदा लुहांग्स रीजन मपुंग फाना कैप्चर तौरे हाइरे यूक्रेनियन गवर्नर ना क्लेम तौकीबा वाफम अमदा यूक्रेन की लानमीसिंगना रीजनल बाउंड्री गे मनाक नकनबा अपिकपा एरिया सिंगदा खुद थोकनबगी थवोंगसिंग चथरे अवांग थंगबा खरकिब रीजन द लेरिबा यूक्रेन की डिफेंस लाइन दा रशिया की लानमीसिंगना संगसिननबा होनरखिबा मतमदा अकनबा मओंगदा खुद थोकनबगी थवोंगसिंग चथखि हाइरे मरक असिदा रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी FSB ना हाइखिबदा रशिया की खाथंगबा बोल्गोग्राड रीजन द लेरिबा ऑयल पंप लाइन अमदा टेररिस्ट सिंगने अटैक तौनबा थौरांग थिंगबा ngamkhre हाइरे निंगथौकाबा नुमित रशिया अमदी यूक्रेनियन ऑफिशियल सिंगना जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट दा नहुना बॉम्ब टॉप काप्सिलई हाइना मराल सिनरे जापोरिजिया दा लेबा पावर प्लांट दा बॉम्ब टॉप काप्सिनबगी थवोंगसिंग चथरगलिबसे यामना खुदोंग थिनिंगाई की मसक ओइरे यूक्रेन की लानमीसिंगना खुदुम चल्लिबा निकोपोल की माइकेदगी बॉम्ब काप्सिलखिबनी हाइना मराल सिरे निकोपोल की मयोरना फोंदोखिबा वाफम अमदा रशिया की लानमीसिंग असिना इनर होदार दा बॉम्ब टॉप काप्सिलखे निकोपोल दा लेबा मयोर येवाहेन येवतुशेंको अमदे अतोप्पा म्युनिसिपल ऑथोरिटी सिंगनदे प्लान अदुगी मनाक नकना लेरिबा रशिया की लानमीसिंगना सिटी असिदा बॉम्ब काप्सिलए करिगुंबा खुद हनबा थोकलबदे न्यूक्लियर पावर प्लान अदुदा खुदोंग थिबा थोकनी खनबदगे खुद हनखिदे हाइरे न्यूक्लियर प्लान मनाक्ता नोंमै काप्सिलखरबा मतुंगदा यूक्रेन मालेम पुंबगे अपुनबगी पांगल उननबा कौख्रे यूरोप की ख्वाइदगी चाउबा न्यूक्लियर प्लान अमा ओइदिबा मफम असिदा रशिया की माइकेदगी नोंमै कायरा काप्सिलखरबा मतुंगदा यूक्रेन रशिया की मथक्ता अनौबा सैंक्शन सिंग थमननबा मालेम की लैबाकसिंगदा हाइखिबगा लोइनना न्यूक्लियर प्लान असिदा मखोइना नोंमै काप्सिलखपदगी तुंगदा ओइरकपा याबा खुदोंथीबा कया अदु मालेम की मियामदा खंगनख्रे हौजिक ओइरकलिबा न्यूक्लियर प्लान असिदा अनौबा सेल कया लेप्तना काप्सिलखपा सिगे मराल रशिया अमदी यूक्रेन अनीना मराल थंजिनदुना अमना अमदा इंथोकनबगी थबक कन्ना सथनरकले मालेम की वाचडॉग की साइडना फोंदोरकपदा हौजिक सथरिबा यूक्रेन अमदी रशिया की वार असे खुदक्तगी लेप्त्रबदे पाक चाउना अमांग अता थोकपगी चांग यामना वांगना लेरे हाइना फोंदोरखरे यूक्रेन की खाथंगबदा लैबा जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लान असिगी मनाक नकना तत्तना नोंमै काप्सिंदुना अटैक तौरकलिबा सिगी मतंगदा यूक्रेन अमसुंग रशिया के ऑफिशियल सिंगना मदुगी दायित्व पुमनमक लैबाक अमना अमदा इंसिनदुना लैरे तंजा असिदा यूक्रेन की प्रेसिडेंट जेलेंस्कीना रशिया की लानमीसिंगदा सेक्शन वा थमलदुना फोंदोरकपदा रशियाना मखाताना न्यूक्लियर प्लान गे माइकै रोमदा लेप्तना अटैक तौरकलबदे मखोइना कंट्रोल तौरिबा पेने होदार असिबु मखोइगी नोंमै काफम ओइना सिजिनदुना न्यूक्लियर प्लान असे मखोइगी स्पेशल टारगेट अमगुम खंदुना नोंमै लेप्तना कापली हाइना फोंदोरखरे रशियाना संगसिलगलिबा अटैकसिंग असिगी मतुंग ताबा फलदु फरोइ हाइना खंगलबसु मखोइना तुमिना लैसिल्ले मरम अदुना जेलेंस्कीना हौखिबा निंगथौकाबा नुमितकी अहिंगदा पीखिबा पाउजेल अमदा रशिया की न्यूक्लियर सेक्टर सिंगदा अनौबा सैंक्शन सिंग थंबा हौगदबनी हाइना फोंदोरखरे ओइरकलिबा फिबम असिदा मालेम पुंबगी लैबाकसिंगना अपुनबगे सक्तम सिजिनदुना न्यूक्लियर पावर स्टेशन असिदा अटैक तौरकलिबसे मतम चाना ngakthokhौद्रबदे अइखोइगी मालेम पृथ्वी असे तुमना मांगख्रगनी हाइना जेलेंस्कीना मखाताना फोंदोरकले तांजा असिदा रशियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल व्लादिमीर रोबोवना फोंदोरकपदा हौखिबा निंगथौकाबा नुमित्ता US के हेवी आर्टिलरी कुनमंगाना न्यूक्लियर प्लान मनाक्ता स्ट्राइक तौरखे US ना साबा M777 होविट्जरना न्यूक्लियर प्लान मनाक्ता हिट तौदुना मफम अदुदा लैबा रेसिडेंशियल एरियादा पुंगनी चुपना नोंमै काप्सिनखि हाइना फोंदोरकले रशिया की इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी ना फोंदोरकपदा यूक्रेन की लानमीसिंगना पावर प्लान मनाक्ता फोंगना नोंमै काप्सिनबदा नतना पोखाइहनबगी थौदोकसु थोगनखि हाइना प्रेस मीट अमदा फोंदोरखरे चैरक असिदा यूक्रेन की प्रेसिडेंशियल स्टाफ की चीफ ओइदिबा एंड्रियर यरमाकना फोंदोरकपदा रशियाना मखोइगी शक्ति सिंग सिजिनदुना जापोरिजियादा लेरिबा न्यूक्लियर पावर प्लान असिदा नोंमै काप्सिनदुना मालेमदा कीबा पीबा ngamle हाइना उतली हाइनसु महाके ट्विटर की वारोलदा फोंदोरखरे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतजरे।